Mensa. Doc, etesen. Oh, bibia boko de. Me nim so wutwi ne nshada nyaji ba yobeka de tie bia be fa ne sa why. Anti Dr. Edinam, right? Edinam Hatin Mensa, specialist ophthalmologist, glaucoma unit, Confanoche Teaching Hospital, Eye Center Hall, NO. And na Dr. Abigail Ajembrefo Abi, Sano Mokano. I say, minimum brand to be video, I say, next for no Abigail, how hard, you know. Would you know, Dr. Dio Hagini? Dr. Abigail Ajembrefo, or no, yes, senior optometrist, Confanoche Teaching Hospital, Eye Center, Member Makwaba. Yena yenkomo ne doso pa na yenhwe me nkrofo ya mo edinka free ba ko se ono edu awia te say around this time okono edu no pa we okay pa BBNC ba edu awia na nani na yakoko what could be wrong doc Edinam? Okay, it's the kan ye de in Shabema and Penny from Samai. You see, Dr. Med Parkwesi Bedu, yeah, Confanochi PR rooms different pong, and opinion power that eye clinic and Dr. Amos Akins, and I opinion power that glaucoma unit and Dr. Angelina Ampon. And it's the first call our car say, a do Iriani Numina, Neni no Ayakono. It could be a number of things, but sit-through could be their friend a dry eye. Dry eye no, you know, insure also. Into say insure na you need suwa. Na unya sa symptoms no. Into could come with reddening. Into during the day why you juma bre. So you know, a subit miawo. And sometimes will be a brea. Na ni need to so aye koko. To be to sound of panel dear. Bibia you so what that rest relaxing on juma din bia. Body na refreshed by a corner day ne corner na and you know dry up. Yes. Okay. Yes. Okay. And yes, Dr. Abigail Wahano. Doc, so Utimiba optometrist now more check Mudina Ninivian Fidim na Ganza Katawan ni be back ne. I don't know. I don't want something to say this particular gentleman or cast a drobiana and you know, I be a cocoa. Senior Dr. Edinam Kayano, a bit my dear friend dry eyes. Na dry eyes no bani e shy dim fidie shy e betimi amene dry e bema sa kokko no enyina na sometimes no feeling nya bekofo na edura wi na ni ne enye kokko na ni no e beto ne kam enti menua Robert say said ye etien no at least wa hu de e koso afen hwe ohun sa yi ozem o so clearing throat and ase boma o jaria o pusana ni sa any pusana dem zaman for puso mo nipa abi okay mam fan free doc once doc obi o pusana ni no what could be the problem dey between just add na ba inti dry eye so betimi ama wa pusa weni but another thing so betimi ama wa pusa weni ni allergy. Okay. And as I say, I will describe it, you know, into a chest and a minimum ekekano. The allergy no a spectrum. So a severe pain na akuju asthma. But they all describe ni minimum allergy. So allergy na bibia ne honam impe. Into the body is and can be say ye can allergy na ye bibia e betwa aba aduane e betwa aba se nsuo e bi kra bibia wo sha no de bu no in food through whether no whether necessary. So it's all can bet me stamina no. Okay. Ebi wo ho perfumes. Ebi wo ho crampo as omko bebia emu actually ejina moa ne kraman omofe no. Nti bet me nyama bebre nti enye time bia omse nkate enye obi ade na. Omuta ombeke kasa achiro no. Onso de obi nkate na eden. Na omo person mweni ma omweni ke kan mo. Nkate de bobi ni bia na. Inti ese uti mi steady ehun inti onu ehun se ojare a inti ebetimi aye from insuo no to samana no to even the towel no e bia samana crowd see the towel no ana the towel material na omo dey towel no e na engine hunam but all ka say ne minim no so keka no it could be environmental. Okay. Instead no so ba into be by clinic or be sanko ENT. Okay. Sometimes cry so general physician ho. No mutimi ebuano ehun say what exactly na all reacted to and say what exactly is happening. Okay. Insi kopim say obeyi sa allergy no efri and say on cause ade na ne huna mempen so. Time bia ebeko na eba ye manage na ebeko na asan ba kopim so timi hu de ne huna mempen na we free sa ade no ho ansa na betimi akọ completely. Medase ena ba konso frɛ no ka sɛ ohun images ana nipa ba from afar ohun tum
I think sir was a medical camera lens. And to be say was lens now say corrected so lens in the but so in new one more only perfect bar no hunitum. It means that it could be so to be identifying the panel but not so be up close. Doc, what could be the problem? In I'd have loved the system born age. But one born age, no, we could start from refractive error, especially so you're young. Your friend, me, but I can tell, say, or your bar, she could be between 25 and 28, or at most 30. Okay. And I say 35, or middle age. Okay. In that age, no refractive error is likely. Refractive error. It's a refractive error. No, it's just when you are no. Either stay or form, and I was sure to do. Into here space, with the best support. I should believe say ABA or no ne frame me. Mama Shadi. Open so. Hello, paper job. We were 58. Any what Meeting one feels so kakra grant my to about 58. 58. Yeah, damn you one year there. Now to know sorry Anna. The view. The Yamias Pancas and Cabin Hadrin. You are in a normal way. Medasi. Okay, I said okay no. I was almost say me be a line to home. This particular person I'm person by Mr. Medimene argument say be a line to us now my friend. I say a man for from them don't worry. Ye benya ye bedin komo mesa be lines no me no man no hanumanti wa mo friend me mam kwama mo dia no abam yenhwe also 50 just into 58 years no some of the causes cataract ete yes and I wunnya ete de ebeba se nyame ma won fientintin kwa de obenya ete obia de eba at different stages so ebi de eba ntem ebi de nyin ntem ebi de nzo eba kakra and another important thing is so ebetimi aye glaucoma and see I'm sure that she was screened and ebi almost started any edi nkom nim de omo ka twa no but it can also be glaucoma see glaucoma up to a certain point no say your mouth spares ade hunu no etimi ekosro. But that's not the main treatment. And they are buakeke. I'm sure. We have sana kwen to besides it's obinya drobia meaning that apart from lens and ope more said yeah refractive yes it's not solved. Okay, it means that cannot be solved if it's a glaucoma. So if it is glaucoma ne die yetimi e manage. But then to say headache ono para na echo there be. See glaucoma need to say hypertension, which is moja bushro, and as it here they be a certain kind of treatments and maneba from. Me da say doc Abigail mame Bisawe. Unsa de omo fra me ne Edna me di ho komo nyina no. Meka so no ophthalmologist intino mahwe how I tie. On your side, Modia Monfo Fa testimony ade no. All these people, redness of the eye, which could be a lot of factors in between the abani no. I now on your side no test no some perform face and care so mo ba ho. I know say probably be another doctor na so mbra ho, but on the regular be a bound many me posane sa many yana ye kokko me ankade na be ka kire. Inti to say the new air cocoa area no and so be exam dry eyes e be manadru okay and the ultraton no kasa nipa wa hira hu ni ye no ti ani ni mu no ye woni ma ye de boa nipa okay the edikan e medru ejina how cry how no so yet me ma spectacles ye bi o ha ye say surgery ni ye the spectacles betumi aye wani ni mu no edro ntumi nye na the edro esese edro ye no op the wiase spectacles ni ahye nipa na enye yi nti the ni mu no ye hwa oni screen ni ehu the hawa na ye ama o ehu the ebeboa nti so no okoy na ye ma na spectacles na ye spectacles na betumi abo ampans mbisa o se o shed dia Timane pronse we pedro bi anka dro be boa na nkom de kan wana sana pese o kan disi for say on hu ni ye no spectacles na betimi aboa no ntini ama na space okay say on here dra o mu screen e o mu de dro ebe ka ho
But the idea where you know a refractive error into no man spectacles are to me abuano. Meba na otri die simoni so efa glaucoma na yenhwe sorry yenhwe are you okay? Member okay. Yes, and come do share at Fidium shares. Abi my member on because of optometrist, no. You can optometrist, Mubro for the mobile honey park. I just say it's optometrist, Obi Ayatano. Because of a primary eye care practitioner. Primary eye care practitioner says Obi any Hana. The first point of call, Obeko optometrist for. Of course, we told you more con her first. Until your mom when you did because Abi Hamunko. And I think so. A better say I had study a show we are. Optometrist for Isusu in one deno near ma ashe. And I really brought how you say if refer call specialist to say Dr. Edinam normal so at was so free. Ye new operation. Okay. Nti Arabia in here operation beyond so say you call ophthalmologist what is Dr. Edinam so at was. I shall know say the be operation and I say me patron. Madam Masipa meba doc on obi wo ho no ma on regular or sorry nani ya na ekoko nani oposa obi ye ne hene ensem bebrebe. Ono abetumi asori aka say me ba optometrist wo abehwe de hame ana say wo say doctor bi na recommend say omra there be obetumi aba nti say nani ye ne ya no obetumi aba no abeka ne ha na kire nti ye how a say optometrist ye solve ya ye be so anu ama no then so ebro ye de ne so de a ye be refer no ama wakwa ko hu ophthalmologist na omatwas wo side or more first point of call no my member say for specialist obetumi show do also will take you through test but obetumi show from experience I can say nani boss was here say the one yellow idea I think jaundice and now obetumi can be bisa o some can otimi any area obetumi hu obi wa brown fan test man hu de hana and I say ye woni mabu ma chinchin so den fa test me pese possible disorders are without test who ya betimi aka and I say those so also testing no nti ye wo signs on the signs ye de ani hu and symptoms no any de nipa no otenka obeka kiro nti utimi hu obi na e bia nani no nsesan a e wo nanim no science netimi ma bibi ba otim say e bia condition we no wo nti bra wo de na fa process ni mu no na wa conclude say we e no wo ti e fe bi differentials nti hu obi nani na sene esitie no etimi ma hu say e bia yare we no wo na nso betimi asinipi bra wo de na fa fidie mu no wo say adecropotin wo ni wo hu kwan abefa so aboa no vision correction mo side and I said Dr. Edinam na when it comes to vision correction no vision correction no kra na den na wu ho ene Dr. Edinam nti vision no vision ye sane ehu ade nti ade hu no mu no ebia wo hu ni ye ade wa akira nipa ni hu ebeta na me ba ka sane di ni tum hu ni tum ebetima abase obi wo nso ade ben na ontumi na zo hwe de na mo ba be kasa Abigail ejina adekro potin na ema adi hunu no atochim no it is say ye hwehwemu na ye de space bebo a ye be ma space ebi wo ho a se na Dr. Edinam eno oyi na no no ebetima abase eye ete ana say yare a ye bo ho daru na otwi mu eye glaucoma no enti ye hu de ama adi hunu ho atochima na ni ebe hu kwan ye be fa so correct no nti ebetumu abase say ye de operation and correct ebi wo ho ye say ye de nduro ne guso na ama adi hu na ye ebi wo nso ye say ye manipa no spectacles na ama na ye nti ejina de ebe hu no na ebe hu say me na me ebu anipa no ana say say me de no come am specialist no otoaso no oboa no no correct the vision me call for eye
na omode mi wura mfidie num ne ayi awuram no kofifi wani katawako mi wie no say hwe ni mani so na madwuma me metena computer achi dodo eno nti to avoid dryness of the eye and I recommend it machine to move na me fa hye asa me bon seka no am de ti hai why efe sa me ni pa to you have detection of systemic diseases for any no and inti and I'm call doctor no mom na systemic diseases, how do you detect it? Okay, inti obi wo ho a oba onim se bia o mujabosho o siche yare dada obi wo ho so a ye hwe ni na ye hu certain instances obi wo ho a etimi kire se we dey confirm nya high blood pressure na mujabosho mu na eye say ma mu na ye bisa na ya ma akoye screening obi wo ho a ye hwe se ade bi we diabetes thyroid na ya ma akoye screening na labs na ba na ya hwe se bia eye sa na say enye sa so yare ni bi wo ho bebre a ewo insunsanso wo enine so nti sa yare we me ya gine hu me na dodo hypertension, diabetes, high blood pressure. It looks like say sa yare no easy for you to get at that to say kan ni ho asem by the person so bi pressure or bi diabetes wodi agro obesanya ni yare. Yes, because sa yare no affect ninting no blood vessels no ena eni no ewo blood enti na efa moja intin ewo eni no inti bebi a moja intin no fa no hypertension efa bebi a diabetes no affect e kan mu nyina inti e kan eni ne so ma hu obi opusa na nipa o pusa ni na no o tunzu o fa feelings nko pusa na no ni ajiwo na ni o mo pusana ni bonso no nu nasum o pusana ni na tetem ye na say dan o si koko unim koko it's yen fra koko piles hemorrhoids ba koko de nya ni yare ti o de abi wonte say o mo ya ono no wo ka no na ni ye ne hene obo kra da ne di ayekoko o si koko ba tepa so tepa mon ka bibi nchiro mo say koko a koko ban ene nyi koko a bibi wo so no atena ho diagnose no kuku na de bi oposa tetetete iti de machine nso ne say ye bibi man mu bibi a yentimi entrase potin no ye de ahye kuku abro iti enye kuku se ne Dr. Edna mo chire kuku nu enye ani hu ne ma na enye kuku se de nikika na ene ka allergies na se bibi na nipa no ne honam ne mpe na ni ne mpe ti kwaye o ani ne kire se bibi aka me mpe ne se ebe ma ye ohene na waposa enti enye kuku de obushamati wa mu de kuku no anyway na otwe ye yes ho no mo se ye glaucoma ho dawro obagana na mam se da glaucoma no so ha ye pa na before se beko glaucoma no mokasa kra ebam pa and I think say ye kan yade pa manfo eye visibly clear to everybody a cataract ete we hu no bi de kitua bi obi nso de timi cover the people no nani me nso ase me ya doctor kakro nani tuntum no bon say etena cover so nyina obi de bia 1/3 test coverage ne da so ete yen kata ho asem kakra cataract they said that means different from glaucoma ni ye kasana se na etenu ebem etenu ebem ye no so de nyama huhu bia ebia ete ewo mani so e dey na deteba because there are some people who have it eating kana nim no woni te but within some years won't say e dey na dey eteba doc one of enyam ade ba ko pa paten mane ba eye enyin aging unyina another thing is to say we price bibi born when you trauma and na inkolani bi wo ho so a ye de awo mo congenital and congenital ye de wo no so right from fetal or fetus no ban nyina no a test in any so no dey yes maybe wa kra wo sasa no yes because man ho akwada wo bia maybe san parent or say bre so mani nyini kakra
na so mo you say I don't know there be a tiny dear you know within the first few weeks of life ye be man ye drew amanada nti once who say akola nya the right weight ni sa nya mana ye ye 10 enya sa e be affect on madi hu later on in life e fra bibi amblyopia hu ade a na e twani wa adwene say we ye say he mana ye no mama aha si wan ye ntem a sa development say ni enyi adwene enyi e coordinate ma we who say we ye say we ensu we ye bra kofi no en ni nti ye yi no abra abafano esa eyakola nti usually no ebi musuro nti ebia no nti na o ka say yes ade no so de mu be yi awusana na moyeba nti wo ka say nti we congenital oya abafra no and sometimes so nkola ni be wo homo wo yaren bi a omunum normal no fo a ema omo ete yes ebi mo ho sa mo ndo so but there are few people like that no for no na ema na nyate the kind of milk galactosemia yes ne ma me no fo so no na yes I as a battery nso ada there no for ne yeah but akola no wo a certain yare your friend no galactosemia insisa onum no fo na body no etimi edi no fo ni yejuma no ono de no etene de be ma no mewa ene ewiase mu what we are saying would be no for kakra eno so nya asem oh I see and sana ya bampanyimfo no and sometimes so ebi mu a time bia tap someone amuna amani no eyo hne timi ko drug store na ko to edro bi a friend steroid no bleaching creams na ye de point ho no yes the same edrocrona ewomu no sometimes we dey so when you so mun say when you na ye oya no eko intermanfo pita etimi koton on their own say edro no use no too much I use the baby I bet me nya ete bet me say nya glaucoma and omo pom ho so because of a drone e wo san nkun no mu so etimi ma ete no eba in tempting to pe u use ano so use wani so e be say wani no oh I see and now you can age you know at what point of life 30 years 40 years 60 years and say ete through age na benya e show up it's obia dear a difference but generally from about 50-60 years na a man for us start to develop it kakra obia dear difference into be ho kra with this 60 and 70 but ne dear no and shada ha na de hu no bebre but obi ho kra mpo e bia by age 60 no na etene ha ne pa ye friend mature de nyi ama de hu no abafom ehia say yebekwa akoye operation so bia there a difference and as there were certain conditions like diabetes it's in my eteno enya control road diabetes I won't fa wondro sugar no time bia enda baby say da no ebetimi ama eteno enyin intem ye hwe eteno na aka say yebetwa ayo surgery yetimi ye surgery yi eteno free sumo ni no black na bakamate say de before say ebe attack you no net ana yes inti eteno ye wahwehwe bia e woyeni which is called the lens inti enu na enyi no na adane white start say de e kan no ifia bani inti de yen say operation na ye yi silence na ye the artificial no ahye ho okay inti say ye eteno wo enini finfin inti enini wo enim infinfin na echi say echi ne yare bia ni ho to say glaucoma na say diabetic retinopathy na say yare bia ye etena usually na adi hunu no asan aba clear but e bia obehia spectacles as support okay Madam say afeyen ko glaucoma de ntia na otwe yesi wono mo no glaucoma ho nsem te sen e wo man mu abi mamna ho no na edina mo nso kaka iti Ghana ha say no nipa be 700,000 ene wo glaucoma na Ghana we hwe Africa Ghana ye na edika wo glaucoma mu za in Africa no so West Africa ye glaucoma no ano odin e chen omo maka ade ya eden sa ene senya asam ketua ano odin pa e de na di glaucoma no ba e na glaucoma na eni hade ben etisen okay nti ye kan glaucoma ye yare a
eka anini ntini no ye ka ntini na se ani gu so ye adwene ne na anini hu a na adwene na kira se am ye se we ni hu nti omo coordinate omo ye omo adwuma bom wa adwene nya adwuma kam tue na se ebuo bi kura na te ho na hakobia na adwene nya adwuma ojon wo se no obi si ada wo se mo hu se ntatia na ede sakre twom no obi twi ni bike no se ntatia twi sak eno hu ye ne sere nti ani na gusu no se de ye hu ni de adwene no na e control na nti de anini hu no o de koma adwene no na ame hu ade ni yi nti anini connection na be wo anini ni adwene no entini no nerves okay the glaucoma ne ye ne say ema entini no yare e be ni so a e ka entini no ntintini na ho den kofom no na ade hu so kofom ti glaucoma ni twimu ye be frɛ no hinta anifrae hinta ye ka se bibia hinta ye se bibia sio hidden nti enye yare bi a e bonkae e monkae no aka se o mani se bia frɛ se mani ekekame obi afrɛ se mani aye kokko glaucoma no o monkae nenso nkakran nka no se anini ntini no me bawo abushamba bia wo a wo tie ho nse anka kofisa bresa nka MPP ni NDC de koso ne de koyi na nka me no ba ye kan ni nyina no aya na wonso wapomudi hu hia pa sanse ade chena mini ho ade chena wuni ho a na de ye ne nso emfaso be na wo so ntia na wapomudi hu hia me na de ntia me pese me de ombeba na ma me di san komo we ye de o kan sesia no eye glaucoma se embonkaye ena aye eni fra hintanifra udi agora no ani fra wa bra ne ya wutu ko ba di office se bibia ye okay nanso ebia na ahintaw se nko hintame nko hintawo nti na me pese me di omo beba nti me sewa ba bia wo no wo de manenye wasem hia fowo ene wabusuafo nti tie na ba bia bedru na office bia ye hu bibia yi ya na mo bia wo sietu no yetimi atu wo bibi nso bisa memma momre se de adame ye no na yedi ehun komo nti abitu asoma me nti yare embonkae starting kakra pressure ema pressure ba wani ne so we nye nipadua mu pressure ye no me bisa ho asem to de to aso pressure no enini mu pressure no e kosoro no na maintain na eso enini mu kɔ adwene ni mu maye hu ade no na esɛe no nti nkakra esɛe no na de ye ne sɛ edin kan sɛ ade hu wɔ enchenchen okay say aye ka sɛ mehwɛ woten me hu na so bra mehwɛ wo me hu me doctor edinam so wote ho me hu empoma yi sɛ wo ho ewo mu sɛ menhwɛ ho na nso ɛhɔnom nyina me hu enze ye wo so ordinary to hwe me eno kra de no achia na ba we de wo hwete wo straight na ye wo ba bi e friend field of view say ɛhɔnom chenchen ni nyina wo hu na nso enam sɛ ye mfa ya adwene nkoso nti ya ye nhwɛ glaucoma no o start say ade hu won chenchen no nti nipa bebre no close no nipa bebre bro mbe hu sɛ me hwɛ ade a me hu ni yie no ne mfa sɛ be 80% ɛkɔ na bedru straight one no ayɛ sɛ wo hwɛ pipe mu e friend tunnel vision sɛ honom de aduru no kakra na aka no ne abɔ ho ban ama ana ade na no odin pa esa na sɛ wo hwɛ ade te sɛ akoko wo sɛ wo nche enti eno ni glaucoma no na minimo ma memra doctor honom Edinam. Okay, Edinam jina wansa. Musa me ka say ya moka asem bi pressure bo ani so na pressure bo ani so me kroya so say the be pressure mo ani so to computer chinti no me di awiabo a na ye black. Enso me na mo me di kama me du kanema no no adane ne ho ne eden wo say the be pressure mama ani so. Na pressure de me cover me na me am to pressure me say na mani pressure akoba ne so. Pressure na moka say wo ani so na de a nti nyankopon sɛ ne oboy ani no ya ni sɛ ne ye kurukuru ano eye nsuro eno nyankopon de agiam nti pressure na ewom na maintain ni shape no to nyankopon waye ne sɛ time bia nsuo e produce wa ani no aye frɛ ne aqueous mo okay sɛ nsuo no ema ani no e be ka nutrient ema na aduane di ti e produce no e ba bia efa na de
abamu no na no so akọ nipadua nim nti ye process ade bia e koso ebi ba na bi ehohoro ko ebi ba na bi ko na ebi sa pepepe nti eno no maintain pressure no e wa anim ti ye ni no obi a o pressure wa ni na maintain ani ni ship kama no na so se nsuo ni e produce na ba bi e be fa akọ no e fa nse bibia esi kwan a nsuo na e ba ye na adwuma na so enam se entimi nkonti na e build up ti e betima ye mfa to ho se bia wo fie na wo sink on ta sink wo du nsuo ni guma na no so drain na e ko na ye mfa nse bibia ko hyehye musia ubu nsuo gumu no e be ye dai na eginam na ayema ana best example ye to say a bathroom wo dware no na nsuo ne nkwa nsuo ne taa ho a enkakra nkra nsuo ne ntimi nkọ no pressure ne be ma na no nom dan ti se eni nsuo na e ba ni mu no se eba na enya ba bi mfa yi a enne build up pressure no ma e bro de esese nyankopon de agina ni mu no na afei sa pressure no e na epia ntini no e ko se ntini no medase pa abusha Dr. Abigail Ajembrefo na wuti no a senior optometrist Confanoche Teaching Hospital Eye Center na menene ka na nyo no kwa na Dr. Ednam Yutin Mensa ono so a specialist ophthalmologist glaucoma unit Confanoche Teaching Hospital Eye Center. Dr. Ednam mami mbisa we yo yenhwe glaucoma no ho nsem Ghana had more prevalence said Ebi Chase no yenhwe our environment yenhwe baby a tete kwan ben na no timi nam so mayenya sa glaucoma ne bi enti glaucoma no it's me affecting kola and it's me affecting empenyefo yentimi en sisu se ebia we ana we na de glaucoma eba ti se ka se ebia entuntun ka na carry a mosquito vectors na we na malaria but in your baby risk factors who was on your mana it's me glaucoma eba so one of them say we any patunsun once we any patunsun no we risk so we na glaucoma higher abi ni enteni yo yenteni say ya be before yi ya kwa be before ya de Listen, Dr. Abikraka say Africa no Ghana has one of the highest prevalences of glaucoma and West Africans so your glaucoma no anu odin pa some years some anyi ni na yare no ho Senegal for so omuni ya na bi it's amutuntu ni yes ade bi dia afro and omo ya asem do mo de ne na ade and say family history nti say we busuani mu a especially yes genetics and enkrofo a omo their friend refractive error particularly myopia glaucoma there were different types memwa chechim ni nyina temo refractive error myopia and that's short sightedness and I say far sightedness and enkrofo so amuta use steroids ne their mekanya the active ingredients na ewo nkwa ye de point who say use steroid eye drops so it's me MIN enya glaucoma so the main cause ne dey it means to say and I say but sanyoma when nkofo mwenyi usually over the age of 40 but like to say say me kan nkolan so it's me nya glaucoma it will be it's me nya bi abi mama de kakra ka ho with the doctor e kan yi nkoda nya bi mpanfo nya bi de na o ka say to say age 40 ni ade adentina prekwan ho no what then fa age 40 ho a drama fina ana baby adunde na wo ba kokora ba ntiza branso ana it's on say ya o yetawo statement we say life begins at 40 eno mboar ye who say fifth in fear aduana you know medically a lot of changes maintenance nko a life begins omboa if you work on maintenance and go send them money nyina afedi yare ni nyina on hypertension we be na 40 e be yin ho diabetes we dey grow yin ho na dey bufu kra is yare ne is almost be sciatica just one ni din de na man to member dey bi na akwa say yare dey bi yam yanka me pom say dey yare was premature ejaculation na when premature ejaculation
But be said you say friend at the bridge was if any twin so Sunday. You travel over no. It's a free fear na nipadua no ye nyinini ntina ensesan bebree e be nipadua ni nti edru asa na yo kan no ye say bia check your pressure ta check your sugar nti edru ho no nso ani no nso wone de ene say uma wo 90 ntia se ne be ya yare ni bi koso a te say glaucoma e monkae ba ye hwe ni ehu a ehu ne ntama etimi bo ani no ho ban glaucoma e de ani fra ba enti si ehu ne ntama wani ne be fra nanso yehu ne ntama etumi bɔ ho ban ma anifrae no ebetumi a prevent na doc edna mama mbisa ade na monkae ntimi obi tie me enye se be bɔ ne nkae mpo no aka se we de enem se de mani metu on me so yes I say the asem yanya glaucoma nothing will be showing say o yanya glaucoma nti obi a wo tie me wonye den because bibia morning kai e na oto nso a yesi asem ma o ma cha ya nyizu ye ma ne de ani a bibia nka wa no ma sori se meba adan a osme ko se mu glaucoma monka ni enya den sa pepepe se oba sa ai so sorry ba aka say oba screening it's apart from glaucoma they be check for so many other things but so oba it's Ophthalmological Society of Ghana recommends say if you're over the age of 20 years no say every 2 years bia oba for screening. But say be a refractive error to say myopia or space. And now say a wo ebusian mo any yearly. So back for the first few years now feed your doctor no or share now show risk factors now ama shadow say be as see ade ubetimi ebiem kakra but screening is the only way. So beba we need nya we nya o hwe say wo ba be check wo ba check up. Sa na ebetimi achi glaucoma no intem. Na yetimi abon ho ban ama because glaucoma test na make an no. Treatments na ensa yare no. Ninti na ehu aka no yenti nya ho hwe nti de aka no na ye bebo ho ban ama nti very very important hia pa se obeba se wan baba se me ebo nkan na yare no ninti no asekra more than 50-60% kran san na obehu se ebi amade hu no kofom nti wan ba ntem na kakra yi aka hey asemo na abi dinka kan se o hwe I don't know if die field of view now is it 180 degrees and minimum there say intimate aka say me nya hu say me angles me hu ni ya could that be taken say a symptom to follow up on our yes that's definitely hu ni sade no dey say by the time I obehu ni sa no na e kire say yaye no nintin no e ho aka bebre glaucoma ne kura ne se be mo nye de anifra na eba na anifra e de ubetwe na glaucoma abra wani infra enti munya glaucoma no enye blind sentence say minya glaucoma meni afra enti udo sa etu ntisi da bi munya glaucoma na oba na wo ophthalmologist show na o ma o ne ma esese oye na udi so na making sure say when you pressure no aba baby esese da uye okay adi hu na aka no ebe chama ti de hia ne say de wo ne wo doctor na aka say ye draw say laser say operation o wo ye na follow up instructions so by the time be answer say oba check up and say be a doctor ma we join so wo fie edro ne sa na wato de aguso de be say oba check up nsuso and e bi mu wo ho so mu use edro na omo ejai omo beba hospital na omo ato nti omo beba no na wa check omo pressure no e da baby say da but time na when use no pressure ne course and at that time so asay nintin no dia asay no yentimi nya ho hwe nti de e ka no na ye bo ho ban nti ehia yen pa say nneema na say udi so pa na time bia wo ba review say wo doctor show say bra wo kan e ma yendi so minim say Abigail na be fa na wa nneema e wo say this no you have risk factors no and nneema betimi aye to avert it and abi mamem famra on nti sane ye kan glaucoma no ye hyeda nim adepoten a edeba ti abusuan bi a obi ani afra pen no sasa abusuan no obi ama na ni bre won ani ho bia na me na bi o but so far as ya kasa obi ani afra no ma wani nko wo de ho bia no the next one ayo baton de o de ama wa we do
iti ebusia obi wo glaucoma ni bia na say ni fry wo mu no e bia woni ma de property ma na ni fry na so utu anamon be hwa eno be boa ama ya bo ani no ho ban efi glaucoma no ho de etoso yemfie ni kwa ani ma ya kan efi 40 years ye me na nyentitia se na be ye hu ni ntama ya bo ani no ho ban afi ye nyini se na ye kan no afi omo wo sa ya re ni bi ena omo bleaching ni ade ni nyina e risk factor enti we nya ye bodero e wo mse ye pese ye ho ye fe na nso nya ho fe ni nyina na hia nti eni nyina se ye twe ye ho free sa ne ma no eno be boa ye na afi se ne do kan no glaucoma ni ye diagnose wa forever glaucoma no wo ho enti se bia oti o ya ono mpara ye se ekọ glaucoma ne de kasa wo bia wo glaucoma no ti die hia ne se de bia pressure no e manage na eba fom e be gina ba bia o doctor na o hwe ohun se ampa e honom de eye na anti no yetimi abọ ho ban ye mfa ne se wo glaucoma no na o tie o doctor instruction na e bia 50 years wani no ahode ne be wo ho a wanti a e bia ndu emfie num kra na anifra na ba na bra wo di emra na ye de ama wo na chi se edra o de begu so time I show say oba hospital no udi sa niam ani nyina so dia ibetimi abo wani no ho ban ama ade hunu ewo no atena ho doc adnam how does glaucoma present monkaye bo ho ne se wanya bi a ede na kire se wanya bi okay nti eto de bia obi wo ho a e bia oba check up na se okọ medical exam ebia ye be fa na ejuma obe medical exam enu ni first time obe hu say owo glaucoma obi wo ho so ayare no ekọ nanim iti afido say me hu ade a we kire a me hu nti me be hwe na ya ka che ne say glaucoma obi wo ho so a ebia bibi atonani ne so nti okata ni ba kwa no na odu hu say nani ba kwa na aka ne hu ade because ye wo enimie no nti enu sometimes the way I who say me need no problem be was so but the main thing is adi hunu no ekofom by the time I will who say there's a problem no na wadi hunu no akofom nti no na usually a man for p ede ba say o madi hunu ekofom na ye nhwehwemu ne scans ne examination na ye hu say e glaucoma another thing is say bibi acute angle closure glaucoma sometimes the pressure no cause be bright me ma weni no eye oya weni betutu ebe ye ko me hu hwia anye yi ti eno so ne another presentation ene amanfo ba omweni ye omuya amuya hu hwia enye yi na mwadwa ne dia ban no de emergency situation because ya ne de ya pa sa acute angle closure no ya pa me da say ye be den monkaye na be o be hu ana ayewo no ye be den abo ho ban free glaucoma. See the main thing they say over for screening. In comfort say beside journey bi wo ho a system media na journey bi wo ho a system media with glaucoma there bi ni ho sa. The same way obehwe ho so yi no e say wo hwe wani ho so yi. But with glaucoma na say oba check up. Oba check up na obi wo ho a say okay wo glaucoma. Obi wo ho so a say o e glaucoma suspect. E say glaucoma but eno so e say glaucoma. Nti eno sa no so e say ye monitor o e follow up. So the main thing they say obeba am I checking winning. Okay, some bana mo hema me a yebetimi atu ase ana se abe yeso so on za kopim so de bekogum. Obeko ubewu no why kata one na wako. I mean she said the doctor Abigail kan with I would be welcome ho we am ba ho no na do ya kan. Ano. It's a chronic disease a lifelong. To say when you sichi yaye. Ai obisi ye kasa yare bi a chronic e just enkoda. Sampanzu so glaucoma say journal doctor na edi amawa yinjai say ye liza ye request oba check up say sevia say oba check up na other instructions are ye de be ma a would be born in hu ban no say udi so am I me da say abi fa bi kan ma me nti tu ye hwe ni no management treatment nti ye manage ye ntu ase nti enya kasa wo glaucoma ne dia se duro na doctor de wato so a forever onkwanda nyina na o enuro no nso egu ahoro
enti doctor ne de wato so no no nche say wo de adro na amount wo kotena fi yaka forever enti esan ya na de forever na wo ye na wo togusu e wo mbra say oba ni ehwe say adro no kra de wato so no so eye adwuma a esese ya na enti wo ba no ade ba ko edi monitor say glaucoma na ekọ nanim ene say ye behwe wade hunu afi ye besusu wani no so pressure ni ehu say adro na ye de wato so no kra eye na adwuma say no nya adwuma e wo adro ahoro a e bia say e ka bi bom na ni bi nso free mu a afi nso ye wo test bi e friend visual field say the make an okay ade hu won chen ti e no so ye be access VFT visual field test okay ye be access ehu say adro na ye de ma no wade hu no ntin na ho odin no say ana say maintain no nti ewo mo ebu a 6 months nipa ne be repeat na odi aba na ye de atoto ne ka na de no ho ahwe se etsen edro na ebu ana ye wo another test ye fe no OCT okay eno so e be ka se etwa picture wa ani nachi na assess ntin na ho odin na eno so boy mi hu se treatment na ye de wato so no eno boa ana se hu be hia se ye be system nti ye chronic ye lifelong so odigu so sometimes kra ani no se yema ne se ade hu no kra call from my name say pressure no na e ko sure nti so odi adrogu so yes that pressure no betimi akosoro ama se bi ani no kra no e betimi apai ntimi pai so kozu abon yes nti se wani no ye kan glaucoma na se bi se ani no ade hu no kra kokra na eno nje se adru na se ujai se ukoso di adru ni guso na se betimi apai e betimi apai te se balloon na ubu nsu ogum bebe na nya ba bi mfa e beje unsa ebe pai show bebre so a ema weni ne ye o ya etutu pa ye very uncomfortable ti say weni hu ade at least say we ye comfortable no we okay hu ade na ye o ye etutu sa huntimi ndade a ne ye kwanya na say o ba yenti ye be obi kan bi kire me say nani na so me hwe ni to onko hospital was ojroma nani achi ye say popopopo peje na odi akohwe obi ani ma na wa Arab because of people in chire no you will lot of minim some min kasa science so dey ba obo motumi obe sorry no na I say abo as anwa gunani so they won the me okay am say for hospital say Apollo na ya wa me dey me doctor but obo mota anya that way no frequently ho asanani abo wo so ye no ne tesen obo nso ana abo pa o say abo atonani eno a common thing mehwe the best way a ebo to obi ani a mo be pese obe handle no akra ansa no about hospital ba yen hwe obi a o sorry a say infection o say dey on nani asebo wo so no yes intiano sano usually nkofo more dry eye syndrome they can ya first na say when in sooner was no yes omo ta present sa nti eya sano kra omo sorry anopa na omani asase e twanch ni kakra but during the day no na eye okay intiano ya dry eye syndrome so ba na ye check here ye test ye confirm say ye dry eye ye be ma withdraw na ya show little lifestyle modifications nti to say nkofo a omo tina screen so channel ye were the 2020 rule inti ushe screen so kakra na why you weni na wa blinky it's usually because won blink ushe screen na weni gusu sa afin any fe exactly inti yes na insu na why ni no ho no entimi enko yeni ni so enhuhu yeni ni so so that's one of the ways and sometimes we go oti AC neni pair inti ebogu neni ni so sankofo no so ebi mu ta experience dry eyes no pa me de no ka se me pair condition pant okay me person sa committee for na me tie de o matie no ene de o mo ka na nsem bisabi no na ye ba mo kasa na mema mo ka refractive error errors no me ba mema mo awurowura mo kakra ma me cataract no ene diabetic retinopathy me pese mo benya yame conjunctivitis nyina no sa basic nyama na etaye empa no me pese ye hwe on mo na abusia wo asem bibisa wunti enam de mo ba 059 625 9444 and 0560 180880 and wunti enam de ani empanyufo dia ba opem so
Yes, if I saw, then they will be a cool manager. I just say, I mean, what she. Yo, Mate, mema omode no eho eyema. Na wo adrobi a wudi go so ana wo hwani wa bi. Na ya nom no bi na me nom. De okay, yo ba sese no wonum so ho hwe. Ni nya da na ama me nom. Ama de me nom na bi. Okay, na eno achi na ase wonum so ho hwe no. Me ho hwe. Yo. Mate mema omo aka ho asem wadaroma. Medasi. Yo. Opem so? Yeah, Yeah, my commander. I was there. Who will come on? Memma would drive or car when I can. Is it? One could to a month for Mango. I recommend to American as our mom because I But you meet you are. When I'm back to the Doctor for I can think. You're kind of ophthalmologist and aren't it? Okay. Can I make an answer when so in 20 cities now we am a police and no do you know a taxi driver ophthalmologist and I back on say optometrist. Hey, and you know here count. And you know here come as him. Commander, the Belgian president is a doctor for say. Glasgow man now. It's me an operation man yana. Mate. Any number one. And number two me. I am many making between Potasa and a sign of Glasgow man. Yes, you said Median as now. Oh, yes, Commander, they may not miss you. Mate, who the Messa Mamma can I have my wife? That's it, yo. Up him, sir. So it's your mind. Na say nyame adom na nso e pa so nyame adom me pa so me didi asoma hyewu me kasa fira so ase wona bo mutaka ntisia so ya me shira mo pa ni tuma pa mo ba magana fo anka yem wo a yanti asemo yi bi me che original chairman na kofi to adia mi bisa se e so da ko akoro sanfa do mo hwe doctor samo hwe prostate no mo we say one say ha me di be papa mo say mema na ye wild ho papa we no ha ni papa Matias ye papa manyala no me do Matias we da se we shall yo opim so okay we are current we nya so 059 625 9444 and now say 0560 180 opim so Opim so ya ka tia baso no ya baso msa ko fim tie bewu ko jon twi ko jo mitio ko fini ko jo mitio ko fina boko de nyame adubo na nso e na ko pa do mo le se bisa doctor se la ko fini siria na mi siria o nuko o min ka so bua asana sere pa na siria na ni so fi me ni ase ba en ye ja sere oh da bi na me ja sere ya da ko che ya we me ja sere mate me da se pa go don't you 0596259444 and 0560180880 opim so yes as mama santimai baba je bi aboko de nyame adom na nso e alhamdulillah that's it it didn't design everything Idris Tobo yo mitun kana cha mitio ai na wasini wa basu papa na me bi say so glaucoma no me back it was 6 years long na akwana hwe phone so a na ase okatakata ni kakaka sa na mse no akwana ase wo problem na me dey call hospital na almost glaucoma e wona ni nachi enti no gi se omo operation and bi say enti duro bi no wa bi akwana no akwana ti to se ni ko yi ni operation die bi say duro bi no wa betimi ama wanom na atima na na afiri ho no mo mate so mema omo aka ho asem yo medase pa
Opem so. Yes, some. Yes, my tante mai. Me dase. Me pacho why. Me so me bisa se. To the dia na me finish. Neke kame. Edu amasum neke kame. Me finish neke kame. Na so ya bomani. Me pusa mani sa. Eno so ebetimi di chance so no abremi ana. Wo de no uhunum keka wana abawani wasum me finish. It make it kame. Dia me finish. A moment no na me finish wasum ne me finish. Okay. Wo de no se eye ohunum wasum no enkeka ne ba ne ma ekowani ema aha okay mate enti o hono ne nso e be ka ho asem o enti koso ne tie why me dase pa opem so yes mama santima mpato lo already set ne kakra the from bosheba mo ngasa free tafo asie mo madam fubi obeda be so ne na ye ko na o ka se wa na ayeden Adakovi Anyamia madam for no debia complain mama ti na mama busa no okay me dem say me how we say dem me didi kama me ye bibia kama me da Adakovi anya njika say wasra no osu me so taya me pa ade ayi no metimi asere saa me wan say nisi o samani ase any artist no so why but I say me say esa artist no so why me bra ba ko dia asem o ka dia eso no na ka kire wo za manen ka me ya dia ka kire me dia me me ya le bone dia we no ba no wo fa lo okay asole o dia ne je so ko be ye fundaka why no ko yeah what ene o gada mo man na nya fiada Adakovi me so promasem me damase pa de o kan yare esese ande metumi ayi ano ama no why me dase uhu oba na uhu na ko ba be fundaka be so wo ama why me dase opim so yes yes ma santimai me dase yes sir but you didn't say good dunia ba onya me pacho yitio me dase pi say what the doctor say no e bai na me ma muntem wo de fa ha ne bra be say me say eni yare no ewo years bia we ni pa na se gu a it's likely say sa gaku manano mo ka no betumi anya ana se edusuam etimi edusuam yare me da se de oka de ni nyina ya ka ho asem ba mema ya san aka why ni nyina o maka ni nyina ba se de oka no wa mamu ntanti me se be san ebisa why me da se yo all right opim so KB Bossman. Ana ho ani. Wo kasa free mo sia so mpacho odin di sen na. Yo abebi mi pacho mitio. That's it. Ni sabe bi o de twon free radio no kakra bi nya san so lo wan na. That's it 4 years. Ena me cha kenya bi. Ni ko I can look much. Ti omo ye na omo ma me dra actually after them ho say me ni sa dia na ni nti omo ye say ni ba fun na wo omo ye say omo be mo kisi nti omo ye special adena omo de say ni omo de say ba fun omo say ba fun because me I am ya for 4 years na be tun travel de omo de share wani no e surgery no omo de lens to so an idea no omo de share wani no omo de artificial at omo lens okay artificial no de share okay nti I am ya sa the cop check up machine me ba fun so nti afa me hu ba fun ma ne na de ka sra no so bi ebe ya ena mi o chia ni ka mate ena so me hu di si ameye mate mema omo aka ho asem wada no medase pa opem so
Opem so okay when to engina so questions ni bi aba anti message say wo question ana de aba preko na anu ye no eba say ye koso ana yakosan say yentimi emfre ba ko ne ye ano yemfrenti ubetimi afres sabre ya mefa few calls na yasan ato aso 059 625 9444 and 0560 180880 na doc ento say na obi bisa say glaucoma no more na am say mudin kan na afi na ebi ma joining ti you shouldn't worry me baby samo opim so yes one sansema me da say edin de same James Mensa James me fato me was stroke by 8 years ni na dabi amani so kusu me tasole ya na ya tsen chine aba me pesa mani kakra sana metini ayi o pusa sana ni na da ho kakra yes sir mate the be paya say yo yes mate me ye dia no be anu ye be me da se pa 059 625 9444 and 0560 180880 many doctors teach you pa and Ohanomo Edinam Hilton Mensa and afi Dr. Abigail Ajay Brefo. For now there's a cobia ma ye di anu ye no eba blindness ya no ka say glaucoma no person who say di anifraba na I think say no anya kan okay inti allergy no emma glaucoma emba okay. But how person we need sana we need betimi aye kro say kro no entwiti ni year we betimi dey friend corneal scar and no betimi ama adehunu no akofom just say ye corneal transplant but with allergy no one of the things on we treating your friend is steroids steroids netimi ma you need pressure no ekosro na eno nso so akosi glaucoma inti allergy na nkasa ne dey enkosi glaucoma but say treatments no one na ya man the right treatment or no one kasa to steroids to treat the allergy na ha betimi akosi glaucoma mamen komla ne samse obi wo munti na menhwe no opem so yes yes was antimai me da sa I connect with the chef yo abekwa so kore yo mpachetiu pacho akaka chobe nhwe ne nefa obetanya na yeni asinsin bebre na mpese me bisa ye kofa ba na shedia mate me da se why yo memo ya no e de amamo da se opim so yes sir me de pata ya ne be on sa e ba to infection better me nipa ni efra on e de infections the dot pa eye infection ana enke kaya what is ya no mo ne ma no kode dana twimodwi na oh boy because gono mo ka mo asem ni yi na doctor ni na mote no wate o de mate why na mo nja sa de na yi mo nja mo ni be frefru yo radi nyango doc me yemfa no ye ni mrana okay inti from the last corner no gonorrhea affects any no on fa ne de nto ne hwe omo de ne ba na so yeah me okay the cancer sick in about 6-year-old you see glaucoma just say oh yes surgery no yes inti enkola no ejo inti ni ma pressure no emba from to say ayepe inti say we akola you starting with a drop pressure no back from to a certain point and now you the surgery at what inti enkola glaucoma there the main treatments surgery because they are not the hand say yes so me surgery no say aduro intimi emboana in colade just say surgery but over the right place confirmation we whole pediatric ophthalmology unit ayo consultant specialist and one specialize in colade surgery okay in see only problem for now ya recommended surgery means that adura ye need yakosi baby I was a idrana inti for in colony the surgery but say ye train amawa labs ni hwehwe mu no we be start edro inti sa few weeks na wo ye wo hwehwe mu asan surgery no edro no be ma pressure no aba from edro points bia e be safe na yet me surgery no me da say no be gina so na
u kasantina me wose me wie okọ oba na ebia efa wa wonsi you obi dia no ntina mpese mu nyina mo frɛ bom nti wa akọ no pese o ya betimi asan afrɛ na yenhwɛ no obi emse taxi driver akose wo so otimi pusa na ni sa ko wom na wie o se koko no de o so pusa na ni meba ho na ma men kɔ line so opem so nyame adom na nso e o de ne myopia yo yo na use lens bi use lens ana say am odro bi ana use lens ba na lens na correct no kakra na say okay, mate. Mate. Yo, mirase, menso da sepa. Okay. Doc, yen hwe anu ye no. Okay. Then also pusa na need too much no. The pusa na need too much no. Ebetimi aye dryness, dry eye no. To say allergy. O taxi driver nti so han ani say ya not tax no and also be sad about glaucoma surgery. Into glaucoma no yes surgery ma pressure no e perform eju baby ayepe but enye say surgery no beba adehunu no akosro debi obi wo ho glaucoma osan wo ete into no sana ye ete na adehunu no beba sro kakra but basso to set time na osi so because of glaucoma no ti glaucoma surgery no dey ye ma pressure no eba form but say tell wo hon so ayetimi yi eteno na adehunu no abasro kakra minne ba ko frɛ no ɔse ne ba ohuye no ɔhu sɛ ɔhwɛ phone so aya no o memie nani bobo ne kakra de no ko hospital mom ka say o glaucoma at the back of the eye say Abigail Crown mention earlier yes on no ka say 6 years na I saw your operation mom say I recommend this operation o ka say enti akorake to angonya duro bia ma it looks like surgery eye surgery no mon take it down na mon ka ho asem kakra bi ma it looks like say man for esru ana omompe ati okoye surgery de say ni yare ebe kese ahwe kwa na nani akofra ene nka onyusu no cataract ne kakra it looks like surgery no yempati na unzo hwa mo say yes surgery na menya duro bia ho nsam te surgery no surgery na man for bebre sro but in safe hands no surgery buapa ya man for bebre operation omo hu ade especially ye call outreach sometimes ye call is ye best 1,000 surgeries ete no mu nyina everything is fine into surgery ne die ma mu nsuro and obia any condition ye different obi ho so minimum obi or yes surgery no anye yi but so nipa condition no e different so any we dey na ko achiri pa and on was ebi mu so wo ho I catch him say we dey your friend guarded we ye nya sure enya bibia e betimi aka say ade hunu beba sure but e 50-50 inti yenko yin hwe say obenya kakra bi e dey aka ho ana inti obi ba say so oye ni aye bi anye yi dey bi obia condition ye different nti oba doctors nye wa abotre ma mo nti bibia ase a omo kan hwen na yense yenchirechwo mo ma mo nti ase na mo ntimi take the right decisions minua bi ewo ENT Dr. Abigail hwe ho ma me o se ne die no aya na nani na de ha adwene se ono no ansa na emre nani so ma mpusa nani asa nani nya ne ya no na start afri ni minimum na tiesi nani ono so de ne bo ma na ne hwinum ye ne hene ne hwinum anya ne hene na nasum ye ne hene ono ne de saa ENT kwan no channel no nyina mu ye hene na tiesi nani ono no de no wanya den nti no eno so ye allergy no nti once eni no ene minimum ne ehunum nyina e be ka say ewo area ba ko ba bi fa ko eti bibia
nani na area titu no de ne honam ne mpe no ani nso na kwan na edam nti eno na de ama hunu yo hene no ani enso mpe no nti so be che say adekro no nso mempe nti e start free ni minim na na doctor enam kasa allergy no spectrum afa e ko nanim no na koye den no na e be asthma no ti de so ye ne say so oba me ehwe ti bra ya hwe no na ye san hwehwemu no betimi aboa mo wahu adekropoten a ema sa reaction naba na watwe ne ho afiri ho nti oba ye de aduro be ye se na be ya kunkun ne sa na ema ni nyina be kofom na afei ya hwe adekro na e cause allergy no bra ye hu na obetwe ho afiri ho ne be ma bibia ye kama ba ko so odanyane a obenya nnani aye ko dry eyes na wada no kra na eko nti eni nsuo ne nya adwuma sene o se ye kata ye ni a eni nsuo no eni na kata na nso eni nsuo na e produce enya adwuma sene sese ye nti uba ye wadu e de be ma wa e be siesie eni nsuo na mana ye adwuma yi obi wo line so na menti wo no ne de no mr onti open so meti o ya mu ni mfrembo me pacho meti o me na ka se almost same artificial so ya ni ba ko enye effective na mo cha artificial enye kwa na o da da ko kan na mpe it is afidi enye ya etran tini sa artificial no ama many ba ko na ye na afi eni o mam di guso na ya de na de ni ha se many ko na ko fo ti ya kwa de nantia ni enga enti di so jam hopa na no kama ko ama ya madum ndi de de guso ko ra akukura de afi na ye we mate omo ye dia no ye no ebebente ye be yiga no why medase pa obi bisa se enfim nyini ne drusen a na ubetumi anya glaucoma ye ka ho asamba yensan ensiso bi yenhwe age range no enti glaucoma no bia timinya glaucoma from akola ya wonene kopempenyin but from penyin phone usually from age 40 upwards ufrie unya mfia aduana ekosoro na ebi wo abusuamu a ubetimi anya wa nso se de kan ebi awo nso abusuamu ebi afi na ebe free wo so na se onzo free 40 ikono onzo timinya okay na okay and first call and person Dr. Abi touching on visual rehabilitation okay so when you glaucoma see ade ohun ade kra na we no ne de mema maba eno so ho no Mr. Moatifu de ani de mu a me fa call we na me mpese meto aso biem e wo saa me ntina me bie se me bie line ne to se mo be timi de mo questions nya ba esa na ebe ha me se wo pese obisa bibi na me ma okwan na wo mu dia no ye nso ba e ya na ha adwen se ye gina na yabam nti yenhwe me pacho wo frefren me frefren jamase yo edine de seminia edine de Isaac yo Isaac me pacho wo de ne ye den we de adawo ma fa cheme na afena mabediti na mabaliti me so me de ne se mi ti pai me ana mani eye ne ya no ya de bu aya na wani ni ya ne tembia mi ti be pai ni bia no amani ni so me ya sa na promise you mate ai mema omudi anu yaba why okay that's and I think so me ta share space no ebe ha me ana wo ta share space wo ha na akofa sha na ya na me fa share as ya me riding tino wo ride na me riding ti ya me ta share se ne ebe ya na moto fu de ni be no okay ai moto ti ta bobo ya wo abobo ya for de no but just abobo ya for space no we need the space you need to I said the so na de no yeah mate so no permission how would the boy life and answer the india okay then I'm saying right india some permission more first then I'm na me say I see am because of riding I'm riding say no any no poor you me nya tena me to so nkwan de say me say mate ya ipu bi ho ma me na mate afu de wo mu bia obetewai medase pa doc ento aso
na me okay na dru me the of Freya no ka say 4 years in ya na ni okoye surgery o model lens we menim say artificial or can say artificial means artificial lens no ka say aye ne ya ma even there na eye adwuma no so kra no say no so obi ben no kra o hu no it looks as say ni na we pained na why impaired and so visual ne ade so or no osa frɛ kra doc no ne dia na insi nani na hu ade no anka pese me hu se den na ya ka che na ye glaucoma na se glaucoma dia insi ma ade hu no embasro it looks like so the cancer mean ya won kwa unti ubetumi asa frɛ because omo ha this is the third time I want to fraud there no it looks like say more complex but okay minim so no na afrɛ me ya opem so exactly no ha te glaucoma na ba ko yes na eno me bacho hello omo ka say glaucoma do no mo de ma o any amount space nana wani baako ene say eko baako so ana no mo so omo an le woni patient wan ga be sorry seki baako ma eno mo ye no operation still na baako no so no okay mate medase nti anu ye no ba na wo say osamba medase pa doc me gidi say what dey okana say and I think that he's been diagnosed with glaucoma and wa ya mana ye surgery ba kuna na enye no ya ye surgery no ba ofri say o say na ye ne ya ena ne ma na drogu so but eventually the na ye no so eno so aba be make us affected already no mo pese be affected ninti ene ma no koye surgery no o ye still aba ena pains in some no okay it's concentrating on any na ehu ade a ewo glaucoma si glaucoma na affect any mi no ena te sese ayaka no ade hunu no yensimi nye emma ne embasro de aka no na ebo ho ban ena glaucoma surgery no is for the pressure say be a pressure ne be from na ninsi no ensay enka ho inse ye surgery ni wi a ade hunu embasro ba pressure no ebe wo from say be ya am say the hormone na there's miscommunication say ye free say bia nya surgery ndi o so wani no san hu ade sisu ye o ho maye simpatry ye glaucoma surgery na ye for pressure no say be a pressure no ebe from e be adwo no nko emboa ma pressure no enko from enju baby a yepe inti ye surgery na ebe ma pressure no akofom say be ya nintin no ensay enka ho dia se ni de yentimi enya ho hwe ti dia ka no na ye bo ho ban inti with ade hunu no sometimes a man is spares it's me supporting no so spares no intimate supporting our visual rehabilitation with AIDS and no doctor abi beka ho asem telescopes ne sanya man I betimi aboa with reading ne sanya man but there can say ye bon ho ban say be pasro pan de nim de nya adru ho ye bon pa ye say bia in the near future no science dey betimi ye research aye bibia ye be hwe say glaucoma no ye betimi ato ano but for now dear ye bon ho by there can no ban me das me nyam gidi se enu ye aye womwa me na ba konso for so onya stroke mfi nwotweni 8 years na ne de no oda obetineni no na aye te se glass mo afi no na nani no aye blurry o hu adi nti oposana na so TV ani afi a opepa na aye clear kakra oposana na ani ada ho ne de na dia so dry eye betimi aye sa so story anopa na ama wade hunu no aye a bit blur just oposa but with say when that stroke no is likely say be or diabetes hypertension and also cholesterol and usually stroke no omo amunya no mu fie ko enim kakra into at risk of getting cataracts glaucoma and hypertension and diabetic eye disease into so okko na okko screen and making sure say oni yawo we mu be because okay for stroke when they established say in a bit hypertension and diabetes and cholesterol usually those are the top things that a stroke neighbor and as any man so it's me affecting adihunu no into the fact say or so no padis or person sana e ko dry it me mani basa but e bia I discharges
dry eye to me yes sir but ebia when any area from any of these things that a mass stroke ne a bind to be here pa say obeko screen especially cataract ni glaucoma so so screen because stroke usually no more winning kakra na omutanya na glaucoma ni cataract so affect sa age no nti so oba me person ko next one so na bi mami embisa ona minim visual assistant tools ana Dr. Edinam kan no te se menu idea yentimi emma ani no hu ade yentimi restore no ono ne sa no kwan be so no betimi afa aboa no looks like say opposite yankan hu ade ni ade weden enti se oyobi a ebia nani ji akenkan ho pa nanso enam yare abenti ama ayedin nti ye obibi e friend rehabilitation and low vision services low vision ye omo madi hu no akofom ti ye wo kwan ye fa so bo amoma omutumi enjoy omo life ne kakra eti ye wo magnify sa etimi bo amoma omutumi de kenkan ti ye be ma ade na ye kese nti de omo betumi de atoso de omo betumi akra de ade na ben omo na ama na ye kese ye wo CFBC CCTV no so eye to say your phone bi with the two ade no so no aye ne kese betimi aboa na mu ehu afa ye wo to say telescope especially omo to say omo ko school na glaucoma ni bi aye omo na ma omadi hu ko form no eno say timi bo omo to say nkromo school no omo classroom omo timi de hwe board no so na atwe enjoy na ben omo sene be omo betimi aye normal daily activities ni bi afa ekode eden a ebi wa wonye obi kra obeboa o nti how I betimi use cane to maneuver yourself ebi efie wudi cane ni kan bibi omo sa we die mu do so ni fra na ba no se ni fra ni ba eno so ye kwan ye fa so boa na wan be ye to say burden anto obi so na wan kasa utumi ye wa ade nti ni nyina no ye kire na anase ye wo sa na ma na ebeboa wo no na ama wanye burden na ama won so wa bra bo wani age matia medase Dr. Edinam many of our friend no say ne ba e wo 2.5 years na too much discharges or down so nana nyase as discharges ne dosolo no this ana glaucoma and infection and then it's your fret bb nasolacrimal ducts yeni asese no toko kakra bi yes ewo ha etwe insio efri yeni ekwa yehunim insi enkwala bi wo ho a ye wo mo a enya fully developed but 2.5 no ebia akwala ni nya recurrent cold time bia kata and ebi wo ho mo da mo hwa nkom insi ye friend adenoids so sometimes omo nya sa nasal congestion is insio intimi enfri ho emba yehunim because the nose is congested insio ni gina so sa na aye infected ti eno sa na oba e be ma enjoy e be teaching no some massage techniques ama na ye na ese so treat cold no enso so intio mfa ne mbra me onkrofo bi omo tafo se minim so ni mo no ma omo ye towing nam say ebi mudi agobone pam agro no na ye infection nam say de unim infection de infection na okan ono ni infection no omu di mfumpa so ni mfumpa omo ne ma ona se wakonya ayi gonorrhea omu bisa se gonorrhea rade we kura me ya gonorrhea ti mo ekani ekani o glaucoma gonorrhea kan ni pa ekani obviously anya infection sometimes we say trying pimpa san na ya treating ya obviously anya corneal infection say bit me ma na ya scars na ma we nya afro ko me ba muntie ni ye na mamu me bisa bibia bi adene munya na munya ya de da ho no enti doc wo si gonorrhea ni syphilis ane na timikani ekani pa na gonorrhea discharge no cry e chance ni bebre so pa hospital na who experience of ophthalmologist cry betimi actually because and dose na ni na ye correct yes ene mafo
And the infection is very severe. And the infection sometimes I say you warm panic because the infection is so much. And it's not when you fry if it's not properly treated, I am treating here about destroy cornea. Now we need somewhat okay, yeah, that must say, you want to move, be amber for Mudeno, want to move. Meaning back for us in the myopia. Besides all lens and I was saying, it looks like it's already diagnosed, but or besides, or myopia, or no, they're not catching. In seeing myopia, no. Yes, lens no the best support. So a bit more making say social space now be dependent on space. And you know, cry won't see me one day into space no support too. It's one share space now. One day in advanced settings, no, your free be refractive surgery. We be myopia on person or share space. Into you know, son, you bet me. Say so. I should say we a good candidate. No, Biana, you see me any refractive surgery money ye. Into your more assess na you say we ya you bet me a refractive surgery say be ya won here space no. Well myopia so we set time be a buy retinal review because myopia for no almost mean in so be wo mwani echi. One of it is retinal detachment. Into time be say we screening. Now you making sure say we need holes to could be a we need so a bet me amount retinal detachment. Me da say Dr. Bigeba memma hon mo but before no me messages one mama on crabedi mama nka be hadwin we ma show my own show one gentleman called Desmond Kusi or said Dr. B no fire no the love to nche ba konso a senior counselor MCB onimo or said Dr. B or the love emojis be at say the best allied health staff for last year. Hey, you know, Francis. Congratulations. Thank you. One Dr. Ednam, it looks like we said the amount for a bomber boson. Madam say, Nini, Bako. Minya Bako be we are no mammy, or send the dear no. Unyeti paya na mane ni ya, utanya headache, unya headache so na a nani. No, mamma, okay. Inti iti any refractive errors na ye kan ho asem no eto da ani na ho ode ni ndru sene esese edru ana se ebro so okay inti eno ye dia ahwehweniwa ene correct ti obi wo refractive error na okwan ya mai kura ehu ni se obenya frequent headaches tiniti ebe ne oya ade kakra nam so all straining ani no ani ni hu de so hu but ani na be force say pese hu inti esa oya ade kakra afi na ama ne ti ye ne ya most of the time more frontal headaches na omuti no te so omuma so no na ye omo ya ti obi oridi kakra bi a obenya ti yare sa ye wo yare migraines wo ho no so etimidi ti yare ne ba na wani yo ya enti se wahu ne saa ne nyina we beka so ontu anamombra oba ehwehwemu ahoro ebeye ne betu aba se ohia spectacles na ama a relax be efe be accommodation and am so ohunu nti eni na force se bi air force no na ntini na so aninum no eye adwuma nseseye nti ono so eye adwuma na obebre enti no so etinim enti ne oya no uti ene be oya tuba ne ehwe na spectacles ma spectacles na ebema iti are ni nyina ejai so onu tuntu anamombra onka miti bi onu ma ubefa ebia painkiller imreti ebia beko na so enche na asaba na so sankrofo ye mo spectacles a mo seti are na ayira kora ye hwe so no wani no hawa ne ya so anu ama me call last one abi wana be ya no na before no yari we desem zenke man wo so munya ne bebre ana glaucoma na man me ma ne nyan bebre and then the prevalence no a differ from place to place. Okay. In muni be say in mema no enya ne more. And e be mu so say enya ne pe. Okay, ye di prostate we when anka mo fa we na. Okay. Abi we ya no me ba ko pe so pe goggle use pa or biker ai abobo ya no so ota be na me nto ota hye pa na
obisa se ewo any if it's enam say no on say no de enti se car yakata ho bibia betumi abebo no nti hwehwe na wo hye no kray protection for any emanapa say bia aboba bi embeto ani no so efin bi megusu te protection but I thought that material no mo dey spectacles no ebi wo ho no ma nipa na hye no kray betumi ma na headache betumi ma na ni so ahyehye no ko ebi mu de tuntum dikadika ho nti say wo hye no ni pepe mo fa ho kwan ne mbra ne enhwe na mo se wo hye na bia na material na nye papa nti oba ne ehwe a ebetimi ama ne de ebetimi abo nani ho ban yi de etuntun ebi wa ba bia wadru no kra bi esum wo ho asa etuntun be ma ene ma etum na so woni ni straining na see through that dark opaque one we need to oba hospital I what types I ebetimi de ama na if it is a photochromic no born and who by but clarity no be say hu ade ni me hu ade kama ba enti o mpemre no mba oba so e de ho kwan be sa screen no for glaucoma no me da say ma hu se me nuanu bi mo fra for na me fa be 5 calls na afi mo na mo frɛ no o mo yiye no so aho ano e de amamo na ya to so 0596259444 opim so yes no henaba me da se me ba cho ho te sen me da se would no wani no hu ade kra ba ko na ni mienu nyina ni mienu nyina okay okay yo ene mama omo aye no ano why me pa jo say the same age me see na beje me was 78 me was 79 by June menya by June no nya 79 papa nyame akira wo na emom omo de anu ye banansa na anu ye be ba me de me kan say due nyina na problem me say due nyina na problem 79 memo mo dia no ya ba why dia just ma fan o mo sa edasi fa ma ba du yo be ka che edasi pa da jam de framinya na egu ku mentri mo da ho edasi sonka ho asa se de ko wi na jama transfer bia du na hu sa na de abo live kakra na zo de obeye Medasi. Yo. Opim so. Yes, so na Santa na Kofi Boate. Congress what is saying? Kofi nyame adom na pacha so e. Nyame adom. Na menda se na me mo abaso, na me che managing director Kumasi City Market Limited. Afi ko asem so eno kwan wa be wi to aso. Kofi Boate. Yes. Oba ya o de betra we fidie si doctor wa bon homework de pa. Omienu. Media me tackle a syphilis in Chechimuna or Demano. Kofi Boate person bisa oba pa say syphilis no say account. Next woman now bema ho shishu ne ba. E wo ho kwai so kwa hospital ko wo pande. But the video for no so catch is ko wo pande pe enye yi. Etim bisa ma me ne say syphilis ye wo pande wo ho. Ana say video na ye Kofi me da say. Congress nanka glaucoma de ene syphilis asem mu bro opem so Suma Santemai me pa cho ho te sen radio dom nitio pa cho ma sa ba bi na ye mi san se mo bi so ho a mo mo se aji se wo de toto akora ketekete be 2 months 3 months no e ma adia kaji okay according to the me bisa mo so de toto na ni ase ma o mo se nwansi na bi si na ni so ni gu na ni ase ma eno so ye nti o mo de kaji toto na e bon kula no ba na me bisa se no ntimi mfa problem bia mfa mle akula no dachi mate na asem na wo tie no na ka kire o ze asem no one ka kire head professional na say baby me yere na ka kire wo yere onye nurse nsu on onye doctor nsu amedase mate mate it's a be up you mo mate medase
medase pa mefa last caller say waba and I say enye ya time no e ya so anti na yemfa anu ye ma me last caller na room afi na be frame anu e de wajai ni nyina opem so yeah so yes ma sa se ma medase opa ikase na fombo ko de na me adom Roman father de wa change na me nua ba no na me fe wo kwache bi ba na ka me pesa me de ma na bisa no o ha onkoi me pa to say o mo ha bisa okay yo any Roman father me ha oni na say ma me say wo su be pa incoming chama oba won chia so na oni me ha oni na say me ko ye mani o konfa na so na to said okay ya na say guy woman no ana but can na ka center kata ato so ba oba ye 2 in 1 so if I the ambulance that I know here anymore. I can't do 2 in 1, but at the long run, when you're back, I'm saying the corner make a copy, me right I know, when you're back, so it's the cataract no make me as a me person be doctor. Into when you back and cataract and a glaucoma, right? Yes. And I can say, obey your surgery, obey me in a few. Obey me in and almost there 4 years. And or yeah, Baba couldn't call you. I need a new so back. And I make us say, well, yes, surgery, no 2 problems now on back pena a year solved. I know I cut no I was up to date that then me petting wakano glaucoma ne de I treated and I said ko ba cataract ne de e wo so I know the why no but cataract ne wanye mate but also can so be me the person who doctor me be doctor mate the boss no mbeti me ya cataract na man ya kan and ka be amani be so me da se pa doc my last call on full blindness me mama no so 79 is ono ni tia wan so beso hu se ese ne de enifa na na bi odi ko hu ni nyame ana o hu bibi obetimi aya hu de oye inti kakra na aka na odi ye call a hu numbers na de front no ye betimi abo enu hu ban sa ai se be atain bia wo ye show na obesi ya ebi so bi ni mimi amana eti no ti so the doctor be kan no visual rehabilitation and I saw odini nwo no begugu so se be akakra na aka no e be bo hu ban ama no and I say be enso na ni no enkoye ne ya entutu no into visual rehabilitation say ade na person kan oba na ye low vision assessment na say bi be boa na telescopes ni sa ne oma no na ye de amani nti so oba na ya hwe say low vision aids no e bi betimi aboa no ana you dey mama aja 79 okura na hu 79 be na nyame be mo twa be 120 enti kakra na aka no ko na omohwe na bia mu de gugu so a obetumi aye call ahwe tv kakra na do enti we da see abi kaji unum kaji ai tuntuno ai o si me bisa was na rekwa na kan mo se wansina bi mo se timbe ni go ni so na den amoni aye o ya asenti kaji no protect no bisa se wo effect bi minim so matia so these are some of the myths but minim so what be and there no ya kan chere no sa na che even for no kra be fi se bi kaji na ebo ano even so kwa na ma problem with the kaji issue no who something inti ti se kaji no first ade ba ade na ede yes ade no na process fam kransa na aba no mo ye ni hu nsam kaji abamani mpen obon mo minim say to say issue be say ni a wa present before you say kaji ana mo show bi na nani no watu ase kaji eba sa ade na mo ka kire no that's what I want to ye ni no ase no ntokro da ha onyankopon aya eniema free mu ba ye mfe ye ni hu but sa no onyankopon aya no te kaji ne betimi akoblock na ama the omuta friend ne de hye no pra betimi ese be ma de style ana say ye wo ba ne nua ba konso wo ho na din bi style kwa de setimi pa na no ne de na esiwo ebi wo kra je say ekoye operation ye okay eti ekoblock sa holes no
81 kaji krono ede na ede ye ebi kra akra nkra uko use na wo panyin no kra bury atitu ebeti ma wani na ye kokko de bia no wani aye kokko beti ma wani no kra ye kro because of the idea no nti e say omo ye very careful niam na de obetiti bebiri na so ka so wudi ni nyina chi a wan hwe o how e de bebro no kra e so send de o person o solve no afi de o ye surgery na e ka chenzo glaucoma or cataract e betu an ye surgery na mani mienu akọ but o si so for hu ni se baako and echo which is the glaucoma he still has the cataract onye den. Okay, in terms of for reassessments, the Abani say, in Kofobi had said, Demican, no more cataract and no more glaucoma together. But to acquire visual field test, any other test now, you're sure to there be a cataract no, and corn and name sana, how I do, maybe a glaucoma no, and a glaucoma ain't mean Yahoshi, apart from say depression no, ebe bathroom. It is a coy cataract now at that time no, and ma, I do no, that na cataract no mature. No, mature, no, yes, and see a coy crowd. No basro ma wo hu say adum na basro and I say manage expectations ni nti be at that time not the main problem is say na pressure no was sure glaucoma no yes and as I say pressure no was sure baby na nti ni na holding na un pese we 2 and 1 surgeries because eni na holding nti na holding no ntimi and supporting no nti it could be either of those two nti on sambra na reassessments na say surgery yes Mate, a quick one. Mate, remember more the contact I meet now friend. Remember more the contact to on na much kwan na mako ama omo ahwe ede ama. We have just about 4 minutes to 6. Ye ne sorry so. Remember more achre much kwan yen this week glaucoma no ho nsem na yen fan sorry so. Okay, so this weekend, this year, we are focusing more on advocacy. Say, you be bohun deru na amount for atuan among you bohun deru so amount for also bet me spread the news. No be educate mu na obia bohun na mo aba for eye screening. And then so see screening my drivers no. From Political Society of Ghana, Kumasi branch mo screening my drivers in front of the Confanoshi Credit Union in him. Now the rest of the week, no OPDs, no my health talk, radio talk. Say be amount for better ask more questions. Be now more beside na more na more about screening. Thank you for coming, Abigail. Yako. Passion. Inti den akache chefo. Enti the American say entwen ma wani nye kusukusu ansa no aba behwe wani. Ti dero ne ebo no. Ye team ne say nyina ye nkambom ni enyi glaucoma enfiri ho. Iti so bia ede shaniti mana so de kan plans so afini mu de peda baako say na de da we de e manida na ko ba bia hwe ni bia ni enhwe na bibi koso ayetimi aso ano ama wontem na anko wie bone medase abusia mpanfo a woti omnkan de okasa sesia na ni din de Dr. Abigail Ajen Brefo or a senior optometrist Confanochi Teaching Hospital Eye Center. Into Ukohonoma also heard Dr. Abigail. Omuchawa or no nebahano. I can say meet you or him so now do her not to anymore. Behel, kama. Samson a Dr. Edinam, Hutin Mensa, honestly a specialist, ophthalmologist, glaucoma unit, Confanochi Teaching Hospital Eye Center.